атабыз. Вы превышаете допустимую скорость. Италияның тар көчелерінде кетіп жатырық. Коронавирустан жығылып тоғыла өліп қалған адам жоқ. Көрбедік тоғылып жығылып өліп жатқандарды. Болғаны магазиндерде очередте тұрат адамдар, очередменен келгізіп, очередмен шығарып жатқандар. Маска таққан, маскада, маскасы жоқ, маска сол. Adamın köpçülük böyle şu maska mı ne? İtalya'da kırılıp kaldı değil, kırılıp kalganı bilmeyim. Toğulangan, jığılgan adamды көрбей атабыз. Название города Генова. Италияның Генова шаары. Мына вот бабай без масок. Но перчатка менен экен. Маки бердилер. Или проложить? Без масок. Или проложить? Общественный транспорт, автобус иштеп атыптыр. Остановкада адамдар бар. Короче говоря, живут нормально, да? Вот. Люди живут нормально. Эч ким эч жерде кулап өлүп аткан жер жок. Ушул Италия экен. Ошол туугандар өтө эле ашып барган паника деп ойлойм, телефондо кырылып калды, өлүктү ташып атат деген биз ушул Италия, Испанияда күнү түнү жүрөбүз ушинтип. Түндөрдө военный машиналар туруп ташып атат, өлүк ташып атат деген сөздөр бар экен. Билбейм, мен ага ишенбейм. Мен ушу жерде көзүм менен көрүп жүрөм. Өлүп калган, өлүк ташып аткандарды көрүп аттым. Мына такситтер. Такси маскада экен. Бир блондинка без масок. Оппак. Оппак без маска. Без масок все. Вот. Уже общественный транспорт натынбайды иштеп атат. Нормально эле. Ошол